Mensen Casadelia Michael, Open Happy Easter Week on Carusian, Mayang Karone Program and Protestant Hour Watch. Ramwood March, Resek Walu, Ransarawi ni Paren Kauno, Riekit Resakeo. I Ransarawi, Mekten, Pilkataniki, Ran and Ten Trube. Ni marang ko Sham, kot na kot ni Sarawi. May iban patron sa kasakarek nir Outban Program and Protestant Hour Watch. Pueki ay pilban yang patronan wewe ang success. Ay tuwal sa karatan wow o kapen samatal kot yeyas, kot metemen, kot limpo kalangan, mon ay pantula ng program. Ibilpan pon ese kilapalap kiti kanan government tiyak o mamotso sa karatang kauwat. Ay tumal ranma when happy Easter week ong riyay saulang kanan ponpay taken ponpay kan pil Israel kan le patpato kwam saipan away o Amerika USA o wasate kan nan samba. Maiko orlap may ipatuan tatangki nan tatakot yay nakatitiki Jesus katlong nan Jerusalem ni Rosanen Paweti. Jesus katlong nan Jerusalem ni Rosanen Paweti. Orlapot esansal nan Roma payu ko kors. Matu relaw trisakeo ratutuk eu del isakeo Mark hiralaw tisakeo retutukeo len isakeo Luke hiralaw tisaktuaw retutukre sakwalu len paisak o Piljon hiralaw isakriyaw retutuk isakriyaw len isaktuaw Riyay siulang ko ye eu makit tew iuya me Jesus katung miyatar me Israel old kanon ko, me intingeta Roma payu ko, koros kasaleta. Iban yang ko siya, te kasaleta, me mogit watch, bilyang kasampuan ng Jesus, o bilong child, saulang kan, me yang ititawan Jesus, yang kapagap nga Jesus, yang tatok o toton mateki, anso o tipso ongkaon. Sabul matal oralak nasani Jesus katlong nan Jerusalem ni Rosanen Paweti. Oralapot kasaleng trial na Jesus katsang wasakis o epan senok lang nan Jerusalem. Kung tiyak tamap bukan Roma kan kasaleta tuan selokot. Roma kan Mark iralaw te sa keo Retutuk keo del Riau, memasani ni arain karela Jerusalem, ni kanium and petpedi o petani, reap lel nanan olip. Sisa serikatin poranela sakulime trompeta kremen, masan yung ira kumakoy, ni kisin kaniuman, me monen. Ni amal pan petelang wasao, Kumapan matang kilangatak kisin as pulapulkis me wiya sensel me aramas saikin tetake. Trompetang ko. Priyaman irape kiti aranduko kan tonaso o sewasi sises and kertampo. Yay me bilsansal nan Romawan Luke iralaw isip tuaw Iradudik silisak limaw. Na Romawan matu. Iralaw trisa keo iradudik limaw. Kasaleta tama puita. Sang likoko pensukop sermaya. Memasani. Kumain kaireki kanim sayon. Manko sayon yebil ew etan Jerusalem. Yet namar ki gat koto remi ni obang pat Katpon as liman
ket ponen as me bul men. Mai rei solang ko Roma ko kasale taong chai me pokon kalai mun riau mia. Kayawan puin ye Israel kan me yamato Jesus sangkanim petani o petpedi. O karyawan puin ye Israel kan me koto teseno kutong Jerusalem peren yang kawawi ran and Passover. Opil Israel kaunen lamelamen men susakan. Opil men susakan me arai wasan kausan ye nankani Jerusalem. Ni arai rota me Jesus o sabule me warangko o Israel kan sangkanim petani o petpedi ket koto nan al kolang Jerusalem re alueto peren kalene pe dame wiawe Romaugo kasaleta mere alen rantu ke pam o koina peren tuwang Jesus ye mesensan nan John iralau tisek riau iretitik silu reak milaut pat-paton kapna Kut enkatin kasale yang sapulin me kubur mau ongi me kerto ni maren kaum. Kut enkatin kapayata nan marki and Israel. Mainko metroto sang nan pokon lapot. Metrolan ki peitak and sawewe ni aral peipe kasariki dame wiawi. Roma and Matu kasale time Metron Jerusalem Maramata, Oitita, East Hall Menet, Tokono Absaba, Soko Sismet, Men Nazareth, Wayne Kalini, Rie Kompakobaigo, Isoti Turkey, Kawewet, Yakman Gudral Chorus, and Tuete Simon Peter, Memasane, Komi Jesus, Mesayao. Supplement court yegas. Ye mesensal na Roma on matu iralaw de sa kuwanaw iratitik pila sa kuwanaw. Tokano piltong lao kasaya na Jesus ebil kapita John Baptist. Te emen suko bako. Pen John Baptist masane nan sapuli na Roma ye John iralaw teo iratitik pila sa piso. Katitiki ye me ban kerto muri o isutem warong yen lapata selen sabule mesut masano ye Jesus me kat cher renkot nintaben kawa po masano ye me kot ama Jesus me Nazareth me pokono pil kasaleta atanu laut and weapon kosomot na aramsakan perakiti luko nanian repeleti ran truke pam o perakiti nanian rengusingiski o kokoliki kasamo Jesus sa ketlang na Jerusalem mainko kumain and mangi me kasansara tawat Jesus men Nazareth kaiten kapingeo ang remamaliki o kawe tabe wiawi nan kasomot. Tabe lu kasaling tail tuan parsikan. Ye mesansan nan Roma wen lu kiralaw ti sak tuwa, radikitik sili sak tuwa, len paisak makusaya tagatitiki parsikan mayang pokono a patron ng Jesus. Sombata kung katin ang yata mas sebelum itu batangkan ren nelam Jesus katin sabang masani mana nese pema repan nella cakai bukat banut pen dokayata ni ansu Jesus malibet Philip o Nathaniel ren yala sebelum itu batang Nathaniel cungalan ki pekasal o keseria kakak mehekot mau en paratasang Nazareth na Hebrew ralaw de sa keo retiktikeo poson ye kamelele mekan megtrail ken kaporporki te kasik-kasik
Poison ye kamene mekan mektai sotaka kilanki mesatrail. Sabal metrail buk sarawi kasaleng trail me pa me sotakilang a poison o kamene. Imen purang sair pasapang me sises wengs parsigan. Sises katen masane kumain na siya po ma bokonwat pan nenela atakai pukat pan ut pen tokayata mia me panita melen me sises kak inta takai kan en lokaya irewat katamane mia manaman me sises wiapon len kalili ye mesansa nan mar kiralaut pai rotutuk sibisek tuau len pai sakeo me masani sises riketin kibata te porata o angiangeta melebel masani tupeti apil masani yang ilongkan kumain pil meleleti renian zota melebelo patakuti Israel intintapane nan pungarai is manmanat medicinium o ilongkin pekium na son iralaut ratitik real o silu masani ye I mekatkatir ren kot montepen kawa kot katin kapik pekida me koris masano o soto mokman megot mie me masano soto katin kapikata si seseri katin kayang imperai o masani manaman koris en nandang o samba muy yang ya ye mesansa narumon natu iralaut resep wandu retitik esep wandu kain sebla maiko sises katin taketa as pulman me arme saikin take ma kaite sises me taketa as pulmanet me arme saikin take nan pokon la tuan tame romau ko kasaleta kawan pan kakata parata a pweki kauno me katin kawe melele nan selo wat mia menta ma pokon lapo wia gisi arail wia koko winan al kolang Jerusalem o berber kiwi luko o ten chuke kan pon alwat the donkey ten chuke pan weweki kan the victory sabul metrail orala masani sises ketlang na Jerusalem ni rosanen paweti melen kawala me sises ketip the donkey marain melele kanangama o lalapot ang pukame semekot katkiyangi kung maitang sises and katlang na sabul mumit Jerusalem bukmain and kap sawas pene o kawai tambe pan kakwiyaw nan mawut kalangan ng kauno o bil kalangan ng karusian na yang karkaroy program and practice what Ketrail katiang dan dolo and kapay o ipan tawna ni sansal o mail and itawan yan. Mak o papal na natal kaon si Jesus Christ o limpagan sa natal ko tiyas o kami naman ang ngasarawin katremain sang ranwat pilpan koko lati sotut Amen.